Večerašnja tema poruke je: a ti budi primer vernicima. Stih koji će biti kao glavni stih za večeras nalazi se u prvoj poslanici Timoteju, 4. glava, 12. stih, gde Božja reč kaže: neka te niko ne omalovažava zbog tvoje mladosti, nego budi primer vernicima. U govoru, u ponašanju, u ljubavi, u veri, u čistoti. Bog očekuje od svakog od nas ličnu odgovornost pred njim. Kako za svoj duhovni rast, tako i za ljude koje nam je poverio u životu. Ne smemo da se skrivamo iza izgovora, već da se suočimo sa pozivom na posvećenost, hrabrost i veru. U vremenu kada mnogi odustaju od vere, odustaju od crkve, zanemaruju istinu ili se povlače u tišinu i pasivnost, Božji poziv ostaje ličan i jasan za svakog jednog od nas, a njegov poziv je: a ti. Mi smo od malena naučeni da se poredimo sa drugima, da se ugledamo jedni na druge, ali naučili smo i da koristimo jedni druge kao izgovor ili opravdanje za svoje slabosti. Nažalost, to smo mi. Često puta naši izgovori su: svi smo mi isti. Niko nije savršen. I to je istina, to je tačno. Svi to rade. I tako dalje, i tako dalje. Pred 20 godina vozio sam ovim Zrenjaninskim putem na gore, dok smo još bili deo biblijske škole. Vozio sam jednu grupu ljudi u autu i kad se otvorio semafor, ovaj semafor ovde Ovča Borča na raskrsnici, krenula je kolona i ja vozim kako voze svi. Ispred mene je bio veliki, tačno se sećam, neki crveni autobus Zrenjanin Trans nešto. I on vozi i ja samo sledim njega. Ne razmišljam kojom brzinom vozim. I tu na samom kraju na izlazu Borče, policajac ženskog roda iskače ovako iza autobusa sa znakom i zaustavlja mene. I ja odjednom stajem. I znam da sam bio u prekoračenju. A taj Zrenjaninski put je bio specifičan tada, ne znam kako je sada. Kada ulaziš u grad, ograničenje je bilo 50 sa desne strane. A kada izlaziš od semafora 40 na desnoj strani. Ja nisam vozio nekako nasilnički, samo sam pratio autobus, ali preko 50, nešto preko 50. I ova gospođa kaže: prekoračenje, radar. I ja kažem: ali autobus je vozio isto toliko. Gospodine, mi smo vas zaustavili. Ali ja kažem: ja sam samo pratio kolonu, svi smo isto vozili. Gospodine, mi smo vas zaustavili. Nije bitno šta drugi rade. A ti si uradio to što ne treba. Nažalost, naša priroda uvek traži nekog drugog krivca da opravda svoje pogrešne postupke. Siguran sam da ste kao mali, kao deca, odlučili da se pridružite vašem društvu, da uradite nešto što ne treba i onda dođeš kući i roditelji pitaju: dobro, zašto nisi došao iz škole odmah kući, nego ste bili tamo pored reke negde i radili ste? Pa svi su tamo bili. Pa dobro, svi su bili, ali ti misliš svojom glavom ili ideš? I tako dalje, i tako dalje. To je u našoj prirodi, da se izgovaramo i uvek da tražimo neko opravdanje. Nažalost, i kao odrasli koristimo slične izgovore kao opravdanje za svoju neodgovornost, lejnost, često puta sebičnost, ponekad tražimo krivca oko nas kako bi bilo nama lakše, kako bi opravdali svoje postupke. U duhovnom smislu, Bog od svakog jednog od nas očekuje da budemo lično odgovorni za svoj život, za svoje postupke, za svoj duhovni rast i za svoje posvećenje. Ti i ja ne treba da gledamo šta drugi ljudi rade ili ne rade. Naše vreme je sada. Naše polje delovanja je ovo koje nam je Bog dao. Da li je to naša crkva, centar crkva ili druga crkva ili određena služba. Bog te posmatra kao pojedinca od koga očekuje i traži odgovornost za svoj život. Ova propoved večeras nije poziv na samopouzdanje, već na pouzdanje u Božju blagodat i njegovu silu, koja nas osposobljava da živimo verno i zrelo, čak i kada oko nas preovladava možda duhovna mlakost ili možda i duhovna tama. Da li si ti osoba koja se često izgovara i traži opravdanja? Da li si možda
uhvatio sebe kako puno puta pronalaziš neki izgovor za svoju duhovnu lenjost. Odlučiš da čitaš Sveto pismo i odmah se nešto pojavi. I lako odustaneš. Jer je ovo zanimljivo. Pa sad, ovo mi je bitno. Puno puta se pravdajući različitim okolnostima, pravdamo svoje slabosti i izgovori su često nevidljive prepreke koje nas tiho udaljavaju od duhovnog rasta i ličnog odnosa sa Bogom. Ovo su 3 najčešća izgovora među hrišćanima koji se javljaju kao prepreke ili kočnice na putu ka ličnom duhovnom rastu i zrelosti. Siguran sam da ste ovo čuli. Ljudi kažu ovako: svi su u crkvi licemeri. Ne mogu da idem tamo da glumim. Ljudi često koriste slabosti drugih kao opravdanje za svoj nemar, zaboravljajući da Bog svakog pojedinačno poziva na svetost bez obzira na ponašanje okoline. Druga stvar je, često puta ljudi kažu, crkva me je razočarala ili sveštenik. I umjesto da gledaju ljudi ka Hristu, oni gledaju ka ljudima. Kada ljudi padnu, odustaju i oni. Ali poziv na lični odnos sa Bogom ostaje nepromenjen, bez obzira kako se drugi ljudi ponašali oko nas. Treća stvar koja ljudi koriste kao izgovor, kažu: nisam ja dovoljno jak, sposoban da živim kao pravi hrišćanin. Svakako ne mogu da budem svetac, ne vredi da se trudim. Zaboravljajući da snaga za svetost i za posvećenje dolazi od Božje blagodati, a ne od naše savršenosti. Slabost nije opravdanje, već prostor u našem životu da se Božja sila pokaže u našem životu. U Novom Zavetu imamo 3 poslanice koje nazivamo pastoralne poslanice, prva, druga Timoteju i poslanica Titu. U ovim poslanicama apostol Pavle daje praktično uputstva Titu i Timoteju o raznim pitanjima u crkvi. I ima nekoliko tema koje se pojavljuju u ovim poslanicama i one nam daju uvid u ono što je sve više zaokupljalo Pavlov dok mu se poslanje bližilo kraju. Opisao je različite stavove koji su neki ljudi zauzeli ili će zauzeti prema veri. Tako, na primjer, kaže u 1. Timoteju, 1. glava 19. stih: neki su doživjeli brodolom vere. 1. Timotej 6.10: neki će odlutati od vere. 21. stih: neki će zastraniti od vere. I tako dalje. Govori o dobrim delima, govori o čistoj savesti, o zdravoj nauci i tako dalje i tako dalje. Ove poslanice su pisma jednog starca koji je suočen sa smrću, čiji je život pun iskustva. I vredno je da ga poslušamo večeras. Čovek koji je mnogo putovao, iskusio Boga u svome životu na jedan zaista poseban način, kao retko ko. Glavna tema prva poslanice Timoteju se nalazi u 3. glavi, to je 14. i 5. stih, gde Božja reč kaže: iako se nadam da ću uskoro doći k tebi, pišem ti ovo da, ako se zadržim, znaš kako se treba ponašati u Božjem domu, koji je crkva Boga živoga, stup i uporište istine. Tema u drugoj poslanici, Timoteju, također, koju piše 2.15, kaže: potrudi se da pokažeš da si prekaljen pred Bogom radnik, koji nema čega da se stidi, koji ispravno postupa s rečju istine. U poslanici Titu 3.8 kaže: to je istina i to hoću da čvrsto zastupaš, da se oni koji veruju u Boga potrude da prednjače u dobrim delima. Iako su ovo lične poruke za njih, ovo su lične poruke za nas kroz ove poslanice. Za razliku od prvu poslanicu u Timoteju, koju je naglašeno zajedničko ponašanje vernika u crkvi, u drugoj poslanici je naglašena lična odgovornost i ponašanje. U ovoj poslanici navedeno je mnogo zajedničkih neuspeha tadašnje crkve. Došlo je do silnog napuštanja vere i istine, mnogi su otpali i odlutali od vere. Ali, kako to utiče na pojedinca u crkvi? Da li pojedinac, kada vidi ovakva dešavanja u crkvi, može da se izgovara za svoju neposvećenost i za to što ne teži da živi
svet život i pobožan život. Da li je ovo izgovor? Nikako. Apostol Pavle kaže Timoteju, potrudi se da pokažeš da si prekaljan, što znači prokušan, ili vrstan pred Bogom. Ti se potrudi da to pokažeš. Apostol Pavle je imao velika iskustva sa Bogom, video je silu Božju na delu. Doživeo je strašne muke, telesne, duševne i duhovne, ali u svemu tome nikada nije dozvolio da on oslabi u veri i posustane zbog drugih ljudi oko sebe. I lično je bio izdan i pretrpeo je ozbiljna progonstva. Međutim, nikada nije odustao od vere. I zato uči i poziva Timoteja na ličnu odgovornost u vreme zajedničkog neuspeha. Više puta, što ćemo vidjeti uskoro, dok poučava i upozorava, on se njemu obraća sa rečima, a ti budi primer vernicima u govoru, u ponašanju, u ljubavi, u veri, u čistoti. U prvoj glavi u drugoj poslanici Timoteju, apostol Pavle naziva Timoteja dragi sin. Ovo pokazuje dubinu lične veze i poziv na nasljeđivanje vere ne samo kroz reči, već kroz život. Apostol Pavle spominje njegovu nelicemernu veru. Ovo je mala pozadina o Timoteju. Ko je bio Timotej? Timotej je bio primer vere koja nije površna. Bog traži ličnu veru od svakog jednog od nas, bez obzira iz kakve porodice dolazimo. Možda smo nasledili neku religioznost, ispraznu religioznost, ali Bog od svakog jednog od nas danas očekuje ličnu veru, nelicemernu veru. Vera koja se živi svakog dana. To je ono na čemu Bog gradi službu. Apostol Pavle podsjeća Timoteja na nekoliko stvari. Da li vi želite da vama apostol Pavle pošalje lično pismo? Poslao nam ga je preko Timoteja. I on kaže, nemoj da se stidiš evanđelja. Zbog vremena neću čitati cele stihove, ali ovo su glavne misli. Nemoj da se stidiš evanđelja, pridruži mi se u zlopačenju. Onda kaže mu, rasplamsaj milosni dar koji si primio kada sam položio ruke na tebe. Drži se primjera blagotvornih reči. Nije dovoljno samo da veruješ, nego moraš da se držiš zdrave nauke. Učenje mora da bude čisto. Čuvaj dobro koje ti je povereno. Nadalje mu kaže, u 1. glava 14. stih. Bog svakom verniku poverava blago, a to je istina evanđelja. Naša je odgovornost da ga ne zanemarimo, da ne izgubimo, već da ga čuvamo i prenosimo dalje. Nakon ovog uvoda dolazimo do naše prve tačke koja se nalazi u drugoj poslanici Timoteja, u drugoj glavi, gdje apostol Pavle poziva Timoteja da bude dobar vojnik Isusa Hrista. I naša prva tačka za danas jeste ti se osnaži u milosti. I stih koji čitamo je prvi stih u drugoj glavi, kaže ti se dakle sine moj osnaži u milosti koja je u Hristu Isusu, bez obzira šta se dešava oko tebe. Ti lično imaš odgovornost, osnaži se u milosti. Biti jak u milosti znači biti hrabar u snazi koju donosi njegova milost, Božja milost. Zajedništvo sa njim, sa Gospodom Isusom Hristom nas osposobljava nas vernike da budemo snažni, ali u Isusu Hristu, jer smo mi bez njega slabi i nemoćni. Snaga za hrišćanski život dolazi iz zajedništva sa Isusom. Puno puta ponavljamo, kroz čitanje Svetog pisma, kroz molitve, kroz zajedništvo sa vernima. I nemamo izgovora za naše slabosti ako smo ukorenjeni u njemu, u Hristu. Onda u drugom stihu kaže, a ono što si pred mnogim svedocima od mene čuo, to poveri pouzdanim ljudima, onima koji će biti sposobni i druge da pouče. On je odgovoran da se brine i da duhovno jača i druge ljude. Gleda sebe, ali ima odgovornosti prema drugim ljudima. Možda i njegovo vreme, Timotejevo vreme kratko, kao što je bilo kratko vreme apostola Pavla. I zato on mora da priprema druge da nastave da služe kao učitelji. Vera je lična.
ali nije samo lična. Mi imamo odgovornost da je prenosimo i da učimo druge. U vremenu otpada, umjesto da se povučemo, mi smo pozvani da poučavamo i ojačavamo sljedeću generaciju, da prenosimo veru. U 2. glavi također u 8. stihu kaže: pamti Isusa Hrista, vaskrslog iz mrtvih. Ovaj stih je na neki način kratak sažetak evanđelja koje je apostol Pavle propovedao. Vrhunac njegovog evanđelja jeste spasiteljevo uskrsnuće. On ne odslikava Timoteju raspetog Isusa Hrista, nego mu prikazuje vaskrslog Gospoda, koji je živ, koji deluje u svojoj sili. I temelj naše vere nije samo krst, nego i vaskrsenje i prazan grob. Sećanje na vaskrslog Hrista osnažuje nas da živimo život pobede, a ne život poraza. Ako konstantno imamo tu sliku u našem životu da je Bog ovdje prisutan, živ i da deluje u našem životu, to nam daje snagu da živimo svet život bez izgovora. I kaže mu, na to podsjeća ljude, opominjući ih pred Bogom da ne ratuju rečima i tako dalje i tako dalje. Kaže njemu, trudi se da budeš prekaljen radnik. Braćo i sestre, i mi danas ne smemo da budemo površni u veri. Moramo da uložimo trud i posvećenost i da pokažemo da ozbiljno shvatamo Boga, naše spasenje i poziv koji nam je Gospod uputio. Iako se drugi oko nas opuštaju, rugaju, ne žive posvećen život, ti se trudi da živiš svet život evanđelja. Nekoliko pitanja za razmišljanje za nas. Kako mi živimo danas? Da li se držimo reči? Da li čuvamo sve ono što nam je povereno? Da li nas njegova milost čini hrabrima da istupimo u ovome svetu? Da li se brinemo da i drugi jačaju u veri oko nas? Da li živimo sa vaskrslim Hristom? Da li i druge na to podsjećamo i opominjemo? Imamo odgovornost. Pročitali smo. Odgovornost je lična. I tada je bilo vreme otpada, i tada su postojali lažni učitelji, i danas je isto. Ali mi imamo ličnu odgovornost za ove stvari. Bez obzira kako ljudi oko nas žive, Bog nam se obraća i kaže nam: a ti? Prelazimo na 3. glavu u 2. poslanici. Ovdje apostol Pavle upozorava Timoteja na opasnost od budućih vremena. Naša druga tačka je: ti se kloni onih koji se prividno drže pobožnosti. Uči ga da se čuva. Pročitat ćemo stihove, ovi stihovi neće biti na ekranu, ja ću ih pročitati za vas. 2. Timoteju 3:1-5. Apostol Pavle piše ovako: a ovo znaj, u posljednje dane nastaće teška vremena. Aha, imamo ove stihove, super. Jer ljudi će biti samoljubivi, srebroljubivi, hvalisavi, oholi, hulitelji, nepokorni roditeljima, nezahvalni, bezbožni, bezosjećajni, nepomirljivi, klevetnici, neuzdržljivi, surovi, bez ljubavi prema dobru, izdajnici, naprasiti, uobraženi, više će voljeti nasladu nego Boga, prividno će se držati pobožnosti, a poricat će njenu silu. Kloni ih se. Čuvajmo se, braćo i sestre. S kim se družimo i kako provodimo naše vreme. Apostol Pavle nas upozorava kao što je upozorio Timoteja. Svi će ovako živjeti. Ovo će biti svet oko tebe. A ti kloni se toga. Iako imamo veliku želju i da evangeliziramo i da pričamo i da idemo u svet i da govorimo ljudima, moramo da se čuvamo. Kakvi su to ljudi i kako da ih prepoznamo? Koji su to ljudi od kojih treba da se čuvamo? Ovaj stih ih jasno definiše. Kaže, prividno će se držati pobožnosti, a poricat će njenu silu. I više će voljeti nasladu nego Boga. Kloni ih se. Bog očekuje od nas da napravimo razliku u ovome svetu. Da budemo drugačiji. Da se ne saobražavamo sa ovim svetom. Iako ljudi tako žive, a ti ostani iskren i čist u veri. Nadalje, apostol Pavle daje lični nalog Timoteju u 3. glavi, od 10. stiha do 4. glave, 8. stihu, i kaže, ovo je naša 3. tačka, ti budi spreman na progonstvo.
I to je deo hrišćanskog života. A ti si pošao za mojim učenjem, načinom života, stremljenjem, verom, strpljivošću, ljubavlju, istrajnošću, progonima, stradanjima, šta me je sve snašlo u Antiohiji i u Ikonijumu, u Listri. Kakve sam sve progone podneo. A Gospod me iz svih tih njih izbavio. Ali svi koji žele da žive pobožno u Hristu Isusu bit će proganjani. To je deo hrišćanskog života. A ti, kaže njemu, si pošao za mojim učenjem i za mojim načinom života. Sledi me, ugledaj se na mene kao što se ja ugledam na Hrista. Primeri oko nas su veoma važni. I zato, braćo i sestre, želim večeras dok ohrabrujem sebe, da ohrabrim i vas. Hajde da uložimo trud, da budemo primer jedni drugima. U svim ovim stvarima koje smo pročitali. U govoru, u rečima, u delima. Slabi smo ljudi, ne možemo bez Boga, ali Gospod ipak nas poziva večeras na ličnu odgovornost. U vremenu zla Bog nas poziva da sledimo ono što je istinito, što je čisto i ono što možemo da vidimo kao pozitivan primer. I onda nastavlja u 13. stihu, dok objašnjava kako će ovaj svet izgledati, nije se svet promenio, isti je, čak je i gori danas možda. Kaže on u 3. glavi 13. stih, a zli ljudi i varalice ići će od zla ka gorem, zavodeći i bivajući zavedeni. I onda nastavlja u 14. stihu, kaže, ali ti ostani u onome što si naučio i u šta si uveren, svestan od koga si naučio. I da od malih nogu znaš sveta pisma koje mogu da te učine mudrim za spasenje kroz veru u Isusa Hrista. Bez obzira na sve oko tebe, ti ostani veran u onome što si vidio i što si naučio. Ostani veran Svetome pismu, jer ono će te učiniti mudrim za život i pobožnost u ovom svetu. Pismo je Bogom nadahnuto nadalje, kaže 16. stih. Verujem da vam je poznat ovaj stih. Božji čovjek treba da bude pripremljen za svako dobro delo, 17. stih. Biblija nije knjiga za ukras na polici. Ona je sveto pismo koje nas oprema za život i pobožnost. Ličnu odgovornost imamo da se hranimo sa Božjom rečju koja će nas pripremiti da živimo svet život u ovome svetu. Postojanost i ustrajnost su znak zrelosti. Mnogi napuštaju istinu danas. Ljudima malo treba da se izgovore zašto neće ići u crkvu. Nečija mala greška i oni kažu, vidi ga, neću ja. Ali odgovornost je lična. Kada stanemo pred Boga jednoga dana, kao što ja ovdje stojim sam, tako će svako od nas stajati sam pred Bogom. I nikakav izgovor neće nam pomoći, jer će nas Gospod gledati kroz Hrista. Da li je Hrist naš zastupnik? I zato čuvajmo se, bez obzira na to šta se dešava oko nas, ostanimo verni Božjoj reči, bez obzira koliko to delovalo staromodno nekim ljudima. U 4. glavi imamo završni poziv, gde je apostol Pavle poziva Timoteja da dovrši svoju službu. To je naša tačka za večeras. Prethodna tačka je bila da ostane u zdravoj nauci, a onda kaže, a ti dovrši svoju službu. Druga poslanica Timoteju 4:1-4. I kaže, zaklinjem te pred Bogom i Hristom Isusom, koji će suditi i živima i mrtvima i njegovim dolaskom i njegovim carstvom. Propovedaj reč, spreman i u vreme i u nevreme. Uveravaj, prekorevaj, bodri sa svom strpljivošću i poukom. Jer doći će vreme kada ljudi neće podnositi ispravno učenja, nego će u skladu sa svojim požudama sebi nagomilavati učitelje da im govore ono što prija njihovim ušima. Pa će uši okrenuti od istine i prikloniti se izmišljotinama. 2. Timoteju 4:5 kaže, a ti, nakon ovih reči, u svemu budi trezven, izdrži zlopačenje, izvrši delo evanđeliste, dovrši svoju službu. Trezvenost znači biti duhovno budan, svestan. U svetu punom duhovne zablude ti ostani bistar
jasnog uma i nepokolebljiv. Poziv na ličnu svetost ne dolazi od ljudi, braćo i sestre, nego dolazi direktno od Boga. Cilj hrišćanskog života nije samo početi i probati hrišćanstvo. Nedavno sam čuo jednog momka, kaže, odlučio sam da probam Hrista. Šta da probaš, čovječe? Onda proba Hrista. Probaj. Apostol Pavle nam opisuje kako izgleda taj kraj posvećenog života. Nije dovoljno samo početi, nego je završiti službu. I on kaže za sebe u 4. glavi 7. do 8. stiha: dobar boj sam bio, trku završio, veru sačuvao. Sada mi je pripremljen venac pravednosti koji će mi onoga dana predati Gospod pravedni sudija. I ne samo meni, nego i svima koji su s ljubavlju čekali da se on pojavi. Bez obzira koliko puta sam mogao da budem sablažnjen, i ja sam istrčao trku do kraja i ostao sam veran. Bog se obraća i svakom jednom od nas danas i kaže nam: a ti istrči trku do kraja. Nemoj da se stidiš evanđelja, iako se možda neki stide. Drži se zdravih reči, iako ih neki iskrivljuju. Osnaži se u milosti, iako neki olako shvataju milost, pa opravdavaju svoj grešan život. Ono što si naučio, poveri drugim ljudima. Podeli evanđelja. Pamti Isusa Hrista vaskrslog, iako možda neki oko tebe su zaboravili koji je smisao hrišćanskog života. Ti pamti Isusa Hrista vaskrslog. I na to podsjećaj ljude svakodnevno, opominji ih da ne ratuju rečima, iako možda neki to rade. Mudruju ceo život. Apostol Pavle kaže, to upropašćuje. Kloni se onih koji više vole uživanje nego Boga. I ti se čuvaj, brate i sestro. Čuvaj se onih koji na izgled imaju neku pobožnost, a poriču njenu silu. I na kraju apostol Pavle kaže Timoteju: zaklinjem te pred Bogom i Hristom Isusom, propovedaj reč. Na to smo pozvani. I na to Gospod poziva i tebe i mene. I onda na samom kraju još jednom mu kaže: a ti u svemu budi trezven, dovrši službu. Gospod poziva svakog jednog od nas lično da budemo istrajni u veri i da dovršimo službu na koju nas je pozvao. Gospod Isus Hristos je imao sve razloge, braćo i sestre, ovoga sveta da odustane. Mi ne možemo da zamislimo sa čime se sve on suočio, ali nije odustao. Jer nije gledao na ljude, nego je gledao svoga Oca i znao je zašto je poslat. Njegov poziv je bio ličan, njegova služba je bila lična i on je došao kao naš spasitelj da nas spase. I on je ispunio svoju službu do kraja. Došao kao spasitelj da spasi tebe i mene. I zato naša odgovornost je danas lična. I bez obzira na vreme u koje živimo, bez obzira koliko istina bila zanemarena, bez obzira koliko crkva deluje možda slabo i nesveto, ili se ljudi udaljavaju od Boga, Bog i danas traži pojedince koji će biti verni, odvažni i odgovorni. I danas glas apostola Pavla odzvanja kroz vekove i poziva nas i kaže nam: a ti ostani u onome što si naučio, drži se reči, živi u milosti, podučavaj druge, pamti vaskrslog Hrista i dovrši svoju službu. Neka nam Gospod pomogne da ovako živimo. Jer naša odgovornost pred Bogom je lična i mi treba da budemo primer vernicima, da budemo primer jedni drugima. Hajde da se pomolimo zajedno da nam Gospod pomogne da ovako živimo. Gospode Isuse Hriste, hvala ti Bože sveti što si nam ostavio savršeni primer. Savršeni primer svetosti, posvećenosti, istrajnosti. Oprosti nam Bože sveti što često puta se izgovaramo. Ne posvećujemo se dovoljno, Gospode, ili možda se i saobražavamo s ovim svetom.
Često puta smo slabi i ne možemo da pomognemo sebi. Dolazimo večeras pred Tvoj sveti tron da molimo za milost. Gospode, pomozi nam, jer večeras iznova odlučujemo da Te sledimo i da se ne ugledamo na druge ljude oko nas, nego prihvatamo Tvoj lični poziv koji nam upućuješ. Ti nas pozivaš i kažeš nam, a Ti, sine moj, idi za mnom, sledi me verno, dovrši svoju službu. Pomozi nam, Gospode, pomozi mojoj braći i sestrama, pomozi našoj crkvi da na ovom putu istrajemo, da budemo primer jedni drugima, da ohrabrujemo jedno druge na putu vere i da u svemu vidimo Tebe. Predajemo se u Tvojim svetim rukama i molimo za Tvoje vodstvo i sve ovo molimo u ime Oca, Sina i Svetoga Duha. Amin.